ne nemu die ya enyam penatwe eya aware once eya aware no nko ade bibi bia ekoso o meyira bra bom bibi bia ekoso e wo mi kuna bra bom no obaako no wo ho kwan se wo hu niema a ekoso ode ya e wo bra bom nti the moment a obaako be hyase se eni kwan se me niema bi ho no a hu mu na afifi nsemu dudu no na kire se odi bibia hyase ye dai esiew me kana fidie iso I just say aware ni secret life. Dabi. Hey, na me be waro na de bibia sim na chami ko hu a. Na wode ya na eba. Ghana wahala jumede ena ebre asoseye de ebesomo munuaba ekwesikapa ena mutimini akwaba enkoma obibia seda ne da munya ebre eji edwa etie ensemu ayede ebesomo ewoye fidie kasie yi eso ene de nyuntuni abaye bi ababonten ede ensem bi ababa batu edwa hu behia se yebedomu esuko ebiebie ensem enini apeni nyina ne pomasi brana ne ensem enyina ene esem se wakwa akoye wo ba warefo eni kwan se wukunu anasa wo ya nyuntuni na wo ya oba warefo eni kwan se wo ma wukunu manage eno ne de enya de se ma ware enu ebetimi agina anasa ebetumi akono enim na nipa wode nsem we ebetu edwa yen ya maame ya de nyina empress gifti or say na ensem we no nukure ben ena ewom de wo kanu eye ne kwan so a eno no enam just blessing in semunti ena ema ne kasa ansem we anase experience a wanyanti ena ode sa ensem we etu edwa we amama to ensa ede afre Pastor Richard Obriyebo a oda Covenant Prayer Chapel worldwide ano ye ne no e baba betwetwe nkomo afa ensem yi ho gibra ye twan ho ye ba ye de nkomo didie no ebe akwaba ebiemo Pastor Richard Obriyebo ene ne betwetwe enkomo afa esema ababeto apono so eho enti kame ho na ye ne nyina yembo eye ensanumu esuko na nsusu wadwenche bi a watimi ede aba wotuma GH comment section na yakenkan so ede amawo apostle mema akwaba dasimya ba empombo kodie da chi ede nse asubie mu a ede rade ase asanso ede ahia bio ene de ensem wo ho ensem de da ne da bia bi wo ho yenhwe eye anyomtofo ene wo mu adwuma wo mu eye na beside that crampo no oba warefo woni wukunu enete eye se woni wukunu ebeye adwuma abom midanyami ase sanso edamasi bi mo hwide so eche obi bia ene obi a wo hwe minyaba because in the mu deep misusu se aware on say Bible say na wentina Genesis 2:17 se na wentina oberema ebeja na ja enene na ode no ho akobata na yere ne basa omo na so nye mienu bi ne mo ye de ya omo ye baako na de onu nyame aka bu mu ma onipa bia entity on se omo ye honam baako enu nti no se omo pese omo ye bibi bomu a se ne Bible ne ka no efa adwuma ye ho a ombetimi ayago ombetimi ayago okay
ometimi aya bom depending on sane omu mienu no omu esitie okay oba no ne bema sane omu sitie on hyehyeye a ewo on awawie mu so awawie bia ewo nhyehyeye okay oh akosu a mepese e bia afiwe yeyewe mpese afiwe mhwe mienu go so me ni yeyewe nti based on omo nhyehyeye ane I mean their goals are mpese omo achieve awawie ni mu no they want to do bibi together why not and so mo kom ho bom a no kwampo betimi amadwumade na omu di na timi atumpon eye so you see the divided we fall but the unity we stand okay when you are united ade bia mo beye no e konkan okay on say she Adam and Eve on say ebra Eve ekodi aduaba no ema bone ebaaye no on say ebra wonankopon hu say bone aba wo Eden trum ho no na oname be busa Adam say aduaba meka say mumi na maye dey modie na na so oba na odone baye dey ebe ka me ho no they were shifting blames instead of say bia nko mi oni nyina betimi aya adwen baako na omako na mienu ni say ebi kra ayemfom so na ye dey baye no but we ntiase na we nso nye dey entiase ntie ba asa no ede ntamtia ene wo ha na ye dey ene baye enti media awawe mu there is nothing wrong to say awarefo mo yeda so ye dey ya baako say and the two were naked before what before God and before the two of them omi ni nyina ni kwa so bia de bibia dey ese dey no nyonko nti adwuma yemu no ye betimi aye dey aya bom say business bi ana ye person ye establish ya why not say me ne me ye ntimi nye dey establish business nye dey emumu ne mumu ejira nhyehyɛ ya mo mienu be ye dey be yesu okay denti amebusa nsem we nyina eye empress gift ni nsem bi odi aba betu edwa sese wo ba wo ukunu wo ye nyumtuni se ono de wakwa ye nyumtuni to ogina nyumtofo aside se gospel musician ukunu e manage wa enya de se ubetimi akonkan like enyumtom wuntimi nkonkan e na entawantawan so eba awarem na no na wo kire mu ma ye eti ase se ebi wo hono ma wo ba no ebe fili se wono na adwuma no ne kase na waye because show boni bibia ni awono ene be kwa ye se enyum no be record odo se bia be ma no wo be boa wo manage no wo be ye no ma bebre ba enyum no wono na de na ho ode ne na etu nti e ma wo ba no eteki fa the aspect ne se enam so no na ye adwuma kase na sika na eba no or take dominion over the man ema e man feel se wo mumum e na eye boss enintino eni kwan se so oba warefo wo ye nyumtuni a ukunu e manage we no so say na betimi aka fa but asibi where the issue of management me ko akotonyo mo ha me fa ha me ko program wo ha me yesei e kan me di music enyum bi e ba bonten e kwan a me fa so a me combine sika awura nwu ni mu ni ade ni nyina so ye de e ka ho bi that is ni nyina I think it forms part of what of the management I de ye ka ho asem no so ho no and na e ba aha sei no a metimi aka bibi wa ha sei se enka madwi mu no ho nka okunu ene manage wa meme de nka mi hu ni se eye bibi bia ebe ha dwen na mumu no tie bia ebedum pempenso bie no na okunu fi se oba no ye bibia odi da ni be hu a omma kwan ema oba no ntimi nya de enye okay se wo no ati se nhyeso bi ebe ba ho very good okay se koba sa adia misusu se nka management issues no senka bema ni betimi atwe ho a e wo sa area no a enka eye
na chese oba no ntimi ni kunya adwuma because wa ma ya tia se oba betimi no kwa ya adwuma na be ma me so me dwuma me pese me die ni se me manage na be ka se enam se me ye be ma se me manage me yire na bia me yire be akwa ye program be akwa ye bibi na ne ye bia obi obetimi aye enam se me wo ho me mpene manage ntia ne me ntwe me ho de na chese ba ko na wo se ye no ye ntimi nye ye betimi aye ba ko no ana on se awawe mu no ho ye se ufiefie ibubu bi yeso fefe efunu eni a uhuni de ya very good na the moment asade ne beba no na aware no ekeka ko ba bi a eni kwanse keka ye de eko nti eba san so a na afi mo trust issues eso so is becoming bibibi nka nti obi ana nka first na nka oyere no ugini di pa bi kwa crown say okotonum wo ha you don't investigate you don't follow because when you say now tifi no okwa wo ye dey oba but a moment how you want say o manage no afi okwa ne na ye dey one na ekọ afi de enyema bi a wo ye dey uhu ebi kwa anyu no okoto a bi a instead of saying ko betwa so aba no bi a uhu bi a agudie bi a nkofo ama ni invite ono mo ye dey edi bi a oye nipa bi a obontimi nya dey enweso ni nti no wo ho a it will ring in your mind me ni crisis ntinka bi nya dia senkenya sa issues ni na baye dey eba boboye dey aba na sense odu ani hu dada nti ebia ade na register wo tirimu eni nti ebia you deleting it no from what dream no will be very difficult for you to forget it eni nka wo the management aspect no emma obia na nka wo so concentrate on dey wo so ye dey wo ye dey ya eso nka ne dey nka me feel say nka mfumso bi anya dey eni mba so oba no ye obia wo ye trustworthy na wo be ma no so feel say me yiri me ka ne ho ne nyum tuo ya emfa wo ha obia anya dey emma na oba no so wo sa resemu nye dey e wo mu dia nka management ne dey ka mumi oba ma no manage oba na nka ye because ukofo manager yi ebia sika bi beba si enche mienu basanka if be man is well enough or sika enough to produce you, to manage you, to sponsor you, and all these things. Sikaneba, asaba fiye mumiwa. Tisankenya ntawa bi, ene ntiase bi a enye dwuma ne sa kwan no so be lead na afi so beba affect aware no enyina so de a. Nka management ni nka okuru manage wa. Nka happy. Okay. Wasaka ensembi ebiemu se ya na eye man wo mu ne se ni kunu manage na ohun ni nneoma mu edodo eno susu timi ma entawantawa bananka mi de nka mi susu ya na ma adwemu de nim se wo kunu ebe wo na all the time wo ne na ekọ na wo ne ba wunim ne whereabouts wunim ne schedules wunim bibia wo ye enti no wunim se obi be crampo be wa be ka cho se mahu se wo kunu ne oba foforo nam kro na wunjindi because enam se dan ne da wo ne ekọ na afi wo ka se wo kunu ebe wo na wo ne eye adwuma wo hunu wo nsem no denti na che se ma wo mo etonwom mo di dwuma no like omo pe wo mo secret life and answer them never made us because we deep she deep amichi ebeko say una kopon ka kire Peter say una wo se say wako fish ana hayo ana bimuni na we nya hwe to kwa kwa de ye de because it ye kwa she my wife otonyo okay mitime de ne fun pie atani time bia be bia this time mitime de ne fun kra ekoya soro wo ka so the whole day na me ma du fia na do papa me bia ba na wada what you say apostle shiremu na say me dey yes I mean say you do ye ho a ye ni ho chini okay and I unim say ofun da ho na bibia ni so a what is wrong if your husband or your wife efa ofun I say we nkwa na ati ase o mo tie de nya de so obi abeti ase enya mpratwe na wari am obi ho no ma ni kunu kra na ne yere fa no phone na timeje no e me ba hwe me pese me deviate question no problem unim say na san ya bebe ba sa we na e de we na be de abewu hunu ni mo bi ya enya mpratwe e ya aware
once ya ware no nko ade bibi bia ekoso o meyira bra bom bibi bia ekoso e wo mikuna bra bom no obaako no wo ho kwan hye wo hu niema a ekoso we de ya e wo bra bom nti the moment a obaako be hye ase se eni kwan se me niema bi ho no a hu mu na afifi nsemu dudu no na kire se odi bibia hye ase ye dey esiew me kana fidie iso I just say our ni secret life. Dabi. Hey, na me be waro na de bibia sim na chami ko hu a. Enya wode ya na eba. There should be transparency. Okay. Our room ade baako a apart from say Bible say adwaman ana wuo na tete our room no. Ade baako otim tete our room pa. Eye say obi di bibi ye de esi obi. Nti say ma ware wa ware me. Yehu ya ho ne do ye ho na se ya ware ne ye te a afa de aba ne se na odi bibi ye de esie mi no odi bibi sie na me ko hu a aware ne betimi aye de aye basa aware ne nya so betimi aye de aye basa afa ekira me kra se me kokuma so ba bi se bia me kota korade ekira me se o me kota korade ba bi se bia e bi kwampa me kwa northern region because trust no asai minimi ya wo ye unimi nya me ye me na ma de ma jiwadi Atamasi. And in Tino, when it comes to secrecy, our remove there shouldn't be anything of secrecy. Okay. And Tino, on you to ni okunu and I had the managing. If they have a cordial relationship, Bibi Bia and you on one, also young Conde, this okay. Yenso ayensem no eso no adenti anase se oba wo ware o ware ansa na wa ba ye celebrity anase se o ye celebrity na o ware a se entawantawa na bibi ba aware man e wo se wugina what like e wo se oba no wugina what se wo yire na wo bra wo ho ase anase wugina what se celebrity na wo ma ho so celebrity enkwa ware. Okay. Oh yes, sir we are celebrity and son na ukunu ehu aware wo ana se obe ana se wo ware ye na adom no to wo so na wa be star ni wiase nyina ye de ehu won no sa issues ni danchen na ware nso ye de danchen enti se wo de wo star do ma wakwa ye ko wura ware ni mu a the Bible no e kan se obema na oba uti ani ukunu enno obe break saade no. Oh, okay. Na on se nipadua wo hoyi etire ene ade a e control nipadua ni nyina. Okay. Ani nti se mitwa miti we efiri so a nipadua no ayase wo ku wo no a twa ni tv a de aka bia eye de ya eya homa. Ani nti awawe mu entawantawa se bema no na abeye star se oba no na abeye star se bema no na abeye celebrity se be oba na abeye celebrity se munya issue so a for sa o celebrity se mo ne dey aton chan because eno no encourage ahobrasie mu a because any ntina yenko ho but mame I mean add to it eno ntina ase Ghana nwotofo ma no dodo na ware ye basa. Oh, okay. Because also abeye star yen kanasem but why a star if you are on a star abontim mom no osoro am star but ukwa bontim kwato nyum ni wie na wo ba fia wo atade ni go wona kwa kitchen na ko perform wuro as a wife. Oh, okay. Not as a woman, not as a musician, because so ba na komo de me a ontonyo ama me yafunu mu nyadai enya ma ani ntin na sa wo se ba ye star ba ye celebrity di sa ntin no yan celebrity na wo kunu sun celebrity na problem ba instead of wo se wo na wo se wo kofom na let me correct something here. Okay. Ndi aha no obema no betimi ayamfom so onfa ne bema ye ni efie ni ti a wo ye se wo nyadai entu nchen. And if the issue is needed to be resolved or be solved, it should go down and let us solve the problem amicably. Okay. Likewise, the same thing applies to the woman.
ah no so ya celebrate by the grace of God ono so say eba sa ono so put sa na mani nyina aside anya sa Bible say onankopon domo ahobrasiafo na osi ahantanfo de ya nti oba ne bema de obaya star mu bia ema be ye star omo enko from na problem ni hia omo ntimi nya de enso okay yedi yenkomodidie no eba awieye no se bema wo ye wadwuma oba nso so no hu no ebia wo ye na adwuma na ebia na wo ko school wo wieye na wo ye na adwen se o se dem pese mi wura anwum tuo mu pese meto nwum ebia wo na mfofo bia wo mo ayire ne wo mo ekunu no eye adwuma ebo mo se o se meyire wo baba ba ye nwum tuni nko ade ye de a ukogina stage so wo ye nkofo be femfam wo ene ese enti ene misumi gya ma adwuma to wo na me ne wo nyina baba ba ye adwuma na bom se de be ye wo bibia mani betua mu bie se de be ya wo ko ha mesan ene mesumi di wo pa na ene wo fa benku na meso pa wo na mnifa na meso pa ne kwan so a eno no dai bi eba saa nso so dia meka se dai bi okay because ihia ye no bia oba no eye nurse azumi bema eye teacher na nyame adom oba na nwom to adom achede afi yo shoba bia ade na kan ko na oba no gradually no she is becoming a star by the grace of God enu hia nkasa bema saa de am ijai me teaching no na by force me be manage dia ya me yere okay yenye ne saa na mumu no obetimi provide all the assistance all the support ah uhia ade 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 my wife na me wo ba bi wo masori wo e fa ni George me return no by the grace of God say onya program bi na program na me na so bia me nka say me na program no so bi ntini ma na nyede ma na nko what I would do is me pe obi a obe guide no obe odene be ko odene be dey odene be ba guide na nyese won ko dabi nyese bia bibi wo chire adumbo ni se wo ko bibi dabi by so obetimi de na coordinate about fears. Okay. The last time my wife was surprised. Say me yes sir. Me ya sorry Friday. Na program no so be share. And nti na so no ko program no koto nwum na me so me kokọ ya sorry. Nti me nya no wa sorry. Nti na I say ofin say bia me ma na nye de enko. Nti me da ne fie call sorry. Me ko fie me du aso na me friend me boy ne George. Say George, mama wo fie o nti kono ko fa na fa no ko program na ko program bi e was aka me de fa ne de fa na ko o siesie ne ho awie anko ba asori do hu yan say George wo ho no se da se me fa ne ko program o ha no sa no o sa ta o ba na mada anadwo bo bu na George sa de ne de several occasions what must say so there are aspects bi ho no mo feel say o ba ne be ba bia wo ko ne kwan wa e bia obetimi obetimi afo bia amana kan but it is not necessarily say it was such china because we so woni niam mu say odi no kra so oni no kra so ya oba no obekọ ba bia akoye bone a enye monitor na bo monitor ne kete obeye ah na obeye bone ati ase I said okay the oba che say I said the ma de wudie we yetirimu e bi say we never there but the truth be a men man no a place so they become so strict e o man so okay oye bossu atimase Bible say emma ana ade nyina mu no omoye de omoye weak enti obarima bia wo handle oba atwe ne say yen handle oba e wode ya nimdie mu okay koso mo na ade nyina mu omoye de ya omoye weak enti nya so be too so straight na be ma oba no e be koto to your ordinances or to your rules or whatever we are must. Okay, ye dey ensem no ye dey asiewie nanso foto ban e na wode be ma eye anwumtofo a wo mo no omukunu eye adwuma omu hu ne se enhyeso bi e koso mi hunu mi noma mu enu ntinta wantawa na dey awareja ye e ba ne foto ban na de be ma wo mo inu aba ade we dey hu hia pa because na nsan mu han matete se wo ye gya ne kunu wo ye ne kunu pro ni nyina anwumtofo ya okay asa me ka kire o mo se omu hu se adom na onankopon e de adom wo mo no oname de adom wo mo se ebre bi be ba they will go and give an account to God okay so therefore se omu no mu kunu mu ye de e wo ho omu no partners aye de e wo ho no mo a
omo very careful na problem bi e beba e wa ware no mu bia no the two of them should go. I mean omo nyina na the entrance na omo ansettle issues bi betima de abon de ya abon tem se ne be ya enkofa awugo nye de ema because ene onyumtuni we ya wawe agu ochina nyumtuni we ya wawe agu ade achia we ya yesi achina we ya yesi no minia eye too much e ba ya sa asem nyumtufo no ase obi kwa beka se musu nyame mponi unim omunko wala sofo no kwa de na etan samo ofiri osofo no ho anu akopa wiase ni na akrete bibi se ne ono osofo no kwa na sofo no kwa anye de enhwe ni ye okay mami asema ya yeken sa no oware osofo no kre uja osofo no ene wakọ wa politician ni ku na fa na adoye no Hobson de ya adoye nti bi bisa mo se enti problem be ya na ba ya enti omo ntimi nyede nti metu anwontofo ene awarefo nyina fo se ono hukunu te ho ono rete ho no mo a se transparency e wo se eye twuma mu bi emfa bibi ensie no nyanko no kina bi oha bi agbe ochina bi ohobi akwakoba so from pato odo telephone number ebetu edwane mfa dwumadi no ensi medase number ba ku we na afra me a obinyame e wo so se ne di bia eye no 0246 42 63 75 0246 42 63 75 aya na me de me so for ba ko so number 2 bia 0277 99 8807 0277 998807 ofresa MTN no nyame a na ofreti go na yo ebusia for aha ene brebe ma yakwan ama yede dwumadie no akwasimigidi ye se wanya afutuo nsem ewo nkomotwetwe a ekoso no emu adwintwe bi awo no ubetimi dia ba ewo tumagin comment section so one subscribe to channel na message so obeye ebiem so like your videos na share fama enuanom ene adofo no ubetimi follow yen ewo ye Instagram page @tumagin__ na emrepem no medemadwintwe nyina ebetu edwa ede ama media ene ekua sikapa dasene yebesane hia Prophet Kum Chacha. On se me catch was say, Bomoden ne too much GH. On se me kan ye nyane, bonne pa ne kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam, wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won. Na Bomoden ne behwe too much GH. Behwe ne subscribe. Bomoden o behwe pe na wa ye subscribe. O subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na